Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dihimpin asti kerasa widi hati kuri sumping kuri sawang yang datang. Gelar mengaran menggelar mangsa naratas kendala cinta yang jadi laksa. Yagi hasil lebih hari kunjung bukti. Di bukit kurasa ada di simpai kurasa terserana ratna gurat dunia di patri jatuh perami. Kurang tutur galur sana rasul nyongkonan papagon Islam bebe layar tarik jangkar kers alam lalagas. Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat datang kami ucapkan kepada rombongan keluarga besar mempelai pria. Sekali lagi Aki mohon maaf Aki dalam penyampaian bahasanya bahasa Sunda. Sekali lagi mohon maaf kepada keluarga besar dari mempelai pria. Kaca sami Aki lumaku sami aku lumampah hari dengan keselamatan salerea urang raja hadir kanca cik cik cu uhun sopun kamahagung nukagungan kun payakun jelega-jeleg bromia pengawasan di langit pating karetip itu pating polisi ku melar di alam lahir orang disyukur yang agung kecapna alhamdulillah bari muji syukur yang agung kecapna alhamdulillah dina ati anu wening dina rasa anu rumasa dina hati anu masket sakitu raja hati aki nu dipanglarai ka salmetan salerea ai jero baksa kurang papageun itu panganten pamegen ayo kanca-kanca sinjang kiru araraya urang awas selamat datang solo urut lungak melingkak hey au hey salayo awas hey au yey apa itu awas senage helkan saturan datang kepada mempelai pria dari Makassar. Dari mana Ceki? Dari Makassar jauh-jauh ke sini. Dari Alhamdulillah cakep sekali. Kanca Ada. da urang teh teh paratosian. Iya betul. Paratosian coba urang ngagona jalan umum ya teh duh hapunten sakali deui ka pengguna jalan ieu ku akhirna da ka halangan jalan hapunten anu kasuhur. Betul betul. Kanca Aya ki. ari nu ngali nu karawin kita ge sok inget ka sinini. Dibekal ki. Dibekal si bebek aki Dibawa ini si Nini iya teh. aki kesini bawa si nenek Oh, kirain teh masih sendiri aki. aki mah udah runai Udah runai. Udah rumah tangga. ayo orang goroan si Nini Ayo, ayo. Nini ayah belah mana si Nini teh itanya ini lagi jajan balon kadio nih ini ada pengantin oi yang beli itu lek nalte lato-lato oh engke orang meli lato-lato orang nyuhunkeun ka Bapak Haja ayo atuh buru kadio Nini geus siang itu ayo lagi prung belah mana si Nini tanya
ingat ka mantannya. Ayah hadiah ini. Allah, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Aduh, sini nih. Hampura. Alhamdulillah. Karunya sini nih. Kakarage nyoloyong mesti eureunkeun di lain ku naon ieu teh paratos siang. Aduh, aya kene tadi lagi. Nini Aya aki. urang teh kapabancenan gawe ku pangrasa Bapak hajat we wajat pikeun ngabagiakeun itu panganten pameget dari Makassar. Aduh, dari Makassar. Iya, mungkin kurang mengerti bahasa Sunda, mohon maaf sekali lagi. Udah bangga bahasa Makassar mah mending bahasa Kumaha Ambon. cik bahasa Makassar teh? Apal nate manre we. Manre. Naon cik ai manre? Manre teh dahar. Makan. Alhamdulillah. Nini, Aya ki kudu amit, Heeh. ala kudu bebeja. tuluy. Eta rek mereka aki jeung ka Nini. Lain urang silaturahmi ka panganten sakali. Geningan aya hiji katerangan cing Kumaha, saha jelema cing, nu loba cing, silaturahmi bakal pajekeun Yusua bakal seueurkeun rezeki. Gitu. Najan urang ieu maena parantos siang tapi da silaturahmi manu utaminya. Betul. Ayo urang silaturahmi ulah sakedapan Ayo, ka atuh, panganten bilih nganaha-naha. Ada siapa aja cenah ki? Banyak keluarga dari Makassar banyak. Betul, cenah. Ayo Keluarga kita besar kunjungin. dari Cigintung. Iya, Semuanya ada. iya. Ada Pak RW tadi teh. Ada Pak RW. Nu gaduh wilayah atuh nuhun Pak RW. Nempangan heula sakedap. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih atas kebaikannya. Ayo Nini cepat nih. Banyak yang ngasih ini. Ya kita beli lato-lato nanti ya. Ayo. Saha tadi ini. Aduh terima kasih. Jadi, alhamdulillah. Cepat-cepat panas ah. Alhamdulillah wa syukurillah. Sing ningat atunya. Ini keluarga besar pengantin wanita. Cantik sekali pengantinnya. Ulah depo. Ulah depo wae sih. Dede ulah depo Dede. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan sakabeh sampai langkung. Nini. Ada ki. Ayah saha ini. Nunggas isin ada isin tuh malah lancar kieu nya. Atur nuhun ibu. Bagja bingah. Atur nuhun ah. Alah. Para pamayang ayo ah. Baru 15 menit. Can gitu. Hey. Solonya. Bagja.
haturan dulu jeung rau, haturan dulu jeung sumping, papangan teh pamagan, sumaga, haturan wilujeng lembah. Wilujeng sumping, bagea datang, bagea datang. Selamat datang kami ucapkan kepada suamiku tersayang. Rangkaian melati pertanda rasa hormat kepada suami dari seorang istri. Haturan durjeng rau, haturan durjeng sumpi, papanganten sama sumaga, haturan wilujeng lembah.